ite di siko. Ngapa orang di siko Kau dah den kau kia? Ngapa orang siko? Kau dah ite ke ite? Nak pai moli dan kayaknya. Le aku di siko. Hayo nanti lo. Nak aku dah. Lelek mineral kau ni. Jangan banyak itong ale. Diduduin je lah sama-sama ibu putih banyak. Baju boy lalu. Ya tak iya coba je lah. Apa dia jadi iko lo? Piting negaranya. Sama-sama kote banyak tak cuba-cuba lalu. Iya dia. Bisa dua lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa ngamai? Pai nguntiang obok. Ngapo ang kamay? Pai moli pupuk. Ngapo ang kamay? Iko te ada parolu. Kok perlu ang kamay lah? Tilo. Dari mana? Dari Masoji te. Oh, rajin je ang saya nak nyangkon lah. Tik kotu ti ang pajama ang masoji. Ndak jamaah tidur ni ke Masoji te. Pai nyopi nakan aja balik ngaji. Wak koton iyo pajama tak kocan si gayanya. Nyapa perluan dia? Ndak main laptop. Jangan saja kan main te. Kau laptop ni. Yo ndak samongga apa jo kau dah. Juga lewat jo le kerupuk tunjuk ni mensen laptop on kan main je. Dan koton lo bisa bagaikan detek mula laptop siko. Hayalah. Nek, dan tengok tak sangka lu. Hayo pasang tak samongga game yang laptop yang namo ke di? Nyatas di tas laptop tu dan koton laptop dalam dia tak kau. Pai lang le buat tas sangko. Pai lang le. Kalau mau lo speaker rusak tembak depan tu tak barang bisa tak? Bapuy lang le, bapuy.